Amen. Ke dumedisa phuto ya modimo mo lebetsong le le na le matla la Kriste Jesu. Amen. Bana ba modimo le sa thabile. A re betheleng modimo matsoho. Amen. Amen. Bana ba modimo a re ke no bolela nyana nyane ke reverse cassette ya last week. Amen. Gore re filwe formula bana ba modimo anke modimo a re thuse re tsamaye modimo a formula ela re filweng yona. Bane ba khona wa attenda ko conference ba bolela ba re thero ela ithomile ko conference. Amen. Taba ya re let us we go and repent. Ha ona le mo bana ba modimo re tseba ngore rena le bana ba eso ba re ba hatileng di khonso re go bona re khupela tshwarelo because bana ba modimo matla re filwe wona ka modimo ene mara as long as re sanya go repenta matla bana ba modimo a modimo re fileng wona aka se bonana ene ha kereke ya modimo bana ba modimo ina le busoli re tla re re rapelela batho ba se foni bona le lentswe le boelang ka pholo a re thapelo ya moloki bana ba modimo e khona go fodisa mothalwa ba no formula ela bana ba modimo lentswe la modimo na le mo le bolelang gore re ska be ba go ifela mafelelong a re beng ba diri ba lentswe la modimo gore le re pheta lentswe la modimo bana ba modimo se fela se re fetsa ngo se opela ona be ano lefase le tla bona modimo ha mo rina and then le bona ba tle ba morate a re phela lentswe la modimo bana ba modimo ntle lo senyetsa phuto ya modimo nako a re baleng lentswe la modimo teng ya Romans chapter 12 re bale verse 1 to 3. Amen. Romans chapter 12 re bale from verse 1 to 3. Modimo a re tlhonolofatsa. Chapter 12 verse 1 to 3. Eli kwelike ibala ka tsela ena. Jale le na bana be. Ka la mapela ka go bona mabogo a modimo kere. Tshane bile ya lena e be sedimo se se pelago se se kgetswa sa go khatla modimo. Ibe bona go direla modimo ka mo go tshwanetseng. Le sekela e papetsa le ba metla yeno. Shatwang ka go ntsafala kgolo gore le tle le tlhaologanye se ile go thato ya modimo ile go se sebotse le se se khatlishago se ile go sa botlana gobane ge ke bona kgaogelo ye e ntiragetsego ke botsa le nabo kekere o seke go ba le e a itsemago a fetišago mo go mo tshwanetseng itsemeng ka go ya ka kelelo man le man a ye ka mo modimo a mo lekanyeditšego tumelo. Amen. Ngwana eso brother mo gere tlo khopela o re tlhonolofatse pale ya lentswe la modimo. Amen. Amen. Likati ya madulo. Amen. Bana ba modimo a ona ntho engwe e re ka kopana bana ba modimo ra kopanela mo yona ra re no mafelong re khonde go tumesa modimo ntle le re mafelong re kopane le yena ka poledisano e le lentswe la hae modimo. Amen. Bjano mo re badile mo tene bro le swe ke tlo khopela re boele ona mo scripture se la sa rena sa Romans chapter 12. Amen. O re balele yona ka verse le verse. Amen. May God bless you richly. Ke tlo khopela ha rona le ba ba itshwereng le ka seisima le bona ba ka re balela yona re le yona hanyane ka verse. Amen. Ya le na bana le ya la rapela ka go bona mabogo a modimo kere tshame bile ya lena e be sedimo se se pelago se se kgetswa sa go khatla modimo e be bona go direla modimo ka mo tshwanetseng. Amen.
Amen. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Amen. Bana ba modimo mo re balang mo teni pholo wa bolela. Pholo ha a bolela a re bana beso ka o bona mabo ba modimo. Pholo re ya tsiba ha rera bana ba modimo lentswe la modimo ne a rera lentswe la modimo hona le mona rera ka bohale ka tsela e nngwe makatsang. And then mo mara wa bolela a re bana beso ke ya le rapela ka o bona mabo ba modimo. Because of pholo bana ba modimo o bona mercy ya modimo. Bjana ha a bolela a re ke ya le rapela bana beso ka o bona mabo ba modimo re tsang mebele ya lena e lini hele back to modimo. Brora a ibala ka isman yiri a living body, sacrifice a living body. Sibiana se se philang re niele ho modimo. Ena re siniele ho modimo ba modimo e ska ba sibiana fela. Bibele e bolela re a ibe sibiana se se holy, sibiana se se khetswa. Hobane bana ba modimo le fasting la ka kwano bana ba modimo re ba bangata ba ba bolelang ba re amen amen Jesu ke morena. Ene yena morena Jesu wa bolela a ra se bo botlhe ba ba reng amen amen ba tlo bona mmuso wa lodimo. Empa ke ba ba irang thato ya modimo. Bjano motho a irang thato ya modimo ba modimo ku yo ke motho a tsiyang bophelo ba hae ka moka a bo gafele ho modimo. Ena re bo gafela bophelo ba rena bana ba e ska ba no ba sibiana sa o khatla kereke. Mothanga modimo thola a re hopotsa re bana ba modimo ho kereka ho lokile a re teng re tlo kereka mara o tsibana le modimo hona le matla o phala o kereka. Ha re ka tsaya maphelo a rena ra associate le lentswe la modimo bana ba modimo lentswe la modimo ke lona le na le matla ho phala matla a o kereka. Bjano ha re bana ba modimo re tsele me bophelo ba rena bo le boletse modimo e ska no ba mmele fela mara ibe sibiana se se khetswa ena ile sibiana se se khetswa no modimo ibe sibiana se se amoelang mo pela matho a modimo. That's why bana ba modimo a re phela mo lefaseng re tsebana le modimo a re phele le o khatla motho re phela re mafelong a re khatle modimo ena re khatla modimo bana ba modimo sibiana sa rena tlo kopela bruse mo balele last yona ona mo la versing ila hona le tabeng o ibadileng mo a re fetsa re bolela ka a living body, holy and acceptable to God. And the elatelang acceptable to God, ibulela iri to serve what? To serve God. Which is your reasonable service. Which is your reasonable service to God. Vanhu va modimo ha re tla ho modimo re tlela ho mo seva ka tsela e tshwanetseng. Re mo seva bjang ka tsela e tshwanetseng vanhu va modimo kore re dumele mo lentsweng la hae. And then sibiana se re sa rena vanhu va modimo bibele e bolela hore vanhu va modimo sibe sibiana se se khetswa holy. Yena ha bolela a re be holy for I'm holy. Vanhu va modimo mo lefaseng ya re ka tlhokomela vanhu va modimo o re botsa mantswe ya hore a ho kereke khotsa e rena re ka ha hang yena a tsena ka mo yena then ra khono molekana. Mara modimo yena o ti khahetse ya mmilo wa hae mo yena a ka tlang a dula mo. Ene mmilo wa ti ya hetseng bona ba modimo ke rena. Dasha alwela re tshwantse re tse mebile ya rena e rinele back to yena modimo. And then ibe sibiana se se khetswa sibiana se se khetswa se se khatlang modimo ka yona tsele e tla ba bodireli bo bo khathang modimo. Vanhu va modimo se modimo a se bolelang o bolela mantswe a re ke a le rapela ka o bona maboba modimo tsiyang mebele ya lena e liniele back to modimo ibe sibiana se se khetsa sa o khatha modimo e se ne sibiana vanhu va modimo sa o sacrifice mo tseleng ya borapeli ya re ke tla phela bohalale ha ke bona bo brothers and sisters. Vanhu va modimo dilo nka di dira nna ka iphitlhela lena ke re a le mpone mara le tshola modimo lona la mpone bjana mara ke tswa re ke nyako sefa modimo vanhu va modimo anke ke nihele ka bophelo ba ka moka ho modimo. Brothers and sisters ba le hona mo gaufa ka mara nna ke tswa re mmele wa ka kwa o sefa modimo and ebe sibiana sa o khatha modimo. Ha re bala verse e latelang e bolela mantswe ya hore re baleleng yona verse e latelang verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Rule se fika spedi mona mo verse. Sikela ipapetjale ba mitla yenu shatwang ka go mtapala populo gore le tlele tlhaloganya se ile go tshape ya modimo ile go se botse le se kgatishago se ile go sa botlhana. Amen. Ya brule se viere re ska be ra ipapetsa le ba mitlheng eo and ya brule se ka sisman yirin don't be and be not conformed to
this world. to this world. Yeah. But ba modimo lentswe la modimo le bolela rena re ska be ra tshwana le ba lefatshe le Yeah. sa rena re tshwantse re change mohopolong Yeah. ha re tere mebile wa rena batho ba modimo re o netse modimo mohopolo wa rena o tshwantse o change. Amen. Re ska Paul ha bolela batho ba modimo mo Paul o re botsa ka taba ya hore re transform re change-iwe Yeah. mara re change ka lentswe la modimo Yes. ka re mo lefatsheng lentswe la modimo le re botsa re mantswe ya hore batho ba modimo yona le hona mathomong ke lentswe Yes. ene lentswe ne le le ho modimo Yeah. ene a ona selo se se dirileng mo lefatsheng entle le ka lentswe Amen. bjalo batho ba modimo sathane a tsena a tla mo lefatsheng a tlontsha motho mo phosing o thomile a ntsha batho mo lentsweng la modimo ene ha a re ntshitse mo lentsweng la modimo bjano modimo ka lerato la hae batho ba modimo a thewa yena ka sebele hore a tle a phile a dire mmele hore yena a tle a tsene ka mo mmeleng a tle a phile ho ya ka mokgwanya ka gore le rena ha re dumela mo lentsweng la hae re tle re phile ka o tshwana le yena bjana a bolela batho ba modimo a re rena re ska be ra tshwana le ba lefatshe le Yeah. yiri bebele yiri le ska be la tshwana le ba metlheng eo ha re bala ka ya borole se ya Spain mara re phela mo lefatsheng le batho ba modimo ha nya ke rena re tshwane le ba lefatshe le ka rena re a renew re tshwantse re change mind wa rena batho ba modimo a be tlhaloganya e tshwanang le ya modimo. Paul ha bolela mo la bukeng ya ba Kolosa chapter 3 a re ha re khwile le Christ ba mo modimo then ra tsoa le yena hona re khwile ka thuko ya lefatshe rena re lebela tsa ko ha ile hodimo hobane re phela mo lefatsheng le mara matho a rena a lebela ko hodimo bibele a re change mo mohopolong batho ba modimo re ska be ra tshwana le ba metlheng eo re ska be ra tshwana le ba lefatshe le hobane Paul ha re thoma mo la mathomong o boletse ka sebiana se se khetswa sebiana se se khetswa hore ba modimo a se no tsamaya se berekiswa ka mokgong o motho a ratang ka ona se berekiswa mo o tshwanetseng mo teng ene e ba sebiana se mafelo se tshwanetse se khatle mongwa sona e le modimo because mebile e ya rena batho ba modimo Paul o fela a re opotsa a rena a letse gore mebile ya lena e ke tempele ya ka modimo ke mo modimo batho ba modimo a itiretse mo yena ka sebile a tle a dule mo rena modimo batho ba modimo bathaka ba modimo ba thola ba re drawela diagram ela ya bolela ka soul, spirit, and body. How ka tlhokomela batho ba modimo ha re irela re mo lefatsheng rena re tlo tlatsa ditlhaloganya tsa rena ka o reason o re diretse gore ditlhaloganya tsa rena di tle di tlale ka lentswe la hae modimo and ha modimo a re dira batho ba modimo mo mmeleng wa rena ha re irela gore re tle batho ba modimo re tlono phela fela re bolela re thabisa mebele ya rena ka o ja le ka o apara that is why Paul a bolela batho ba modimo a re taba ya ho ja le o apara a se yone e ka re khawansang le lentswe la modimo fela se se re tshwantse rena re tsebe modimo o re dirile gore yena a tle a dule ka mo hara rena ka gore mebele ya rena e ke tempele ya modimo jana a bolela a re lena batho ba modimo a re change mohopolong re ska be ra tshwana le ba metlheng eo the main reason ya re change batho ba modimo re tla ba verse 1 gore re tla ba re tsere maphelo a rena re ya neetse modimo e be sebiana se se khetswa sa o khatla modimo ile hona o direla modimo ka mokgwa o tshwanetseng jana re tla mo verse 2 batho ba modimo mehopolo ya rena e ka sike batho ba modimo ya tshwana le ba lefatshe a ke ra re bala lentswe la modimo ke tlo khopela re ke tshwenye phuto ya modimo re baleleng mo ba Ephesians chapter 5 re bone re Paul ha o bolela batho ba modimo o bolela a rene ka mohopolo ya rena ka a re ke re tshecheng mohopolo re ska be ra tshwana le ba metlheng eo sa rena gore re ntshafale re nahane ka mokgwa o Christ a nahanang ka teng ke tlo khopela le re balele ba Ephesians chapter 5 le ka no re balla from verse 1 re sa nyepolela ka yona chapter 12 ela ke no nya ka re ke tshwantse se sengwe mo ba Ephesians chapter 5 Wena ini bala ga tsena ena Ephesians chapter 5 ya ka bona ba ba e ba modimo bjalo ka bana ba ba tsela ya yona verse 1 eo amen likrele brasem verse 1 by Ephesians chapter 5 Be ye therefore followers of God as dear children. la utlwa re bibele e bolela e reng batho ba modimo re balle yona ape brole se fika Spain verse 1 ka bona ba e ba modimo bjalo ka bana ba ba tsela e bang baeti ba modimo ka e le bana ba ba ratehang a Paul a bolela batho ba modimo a re change mo mohopolong a rena se modimo a leng sona rena re tshwantse re nahane se modimo a se nahanang hobane rena a re tshwane le ba lefatshe le ke ka lebaka le Paul a bolela re changeang mo mohopolong ya rena le ska be la tshwana le ba metlheng eo batho ba modimo re a tseba re batlhanga ba modimo ba re rutile thata ka church ages bjano hantse mengwantsi ya itsamaya bana ba modimo lentswe la modimo le re ruta gore dilo ka ofela mo lefatsheng di tlo fita mara e lentswe la modimo lona tla dula le eme ka o sa feleng bjano mengwa yona a itsamaya bana ba modimo ra sa ngwana modimo kore yena o tshwantse a dule mo lentsweng la modimo ka nako tsotlhe bibele ya borole se fa e bolela pila ire le ska be la tshwana le ba metlheng eo
re phela mo metlheng bantu ba modimo bantu ba tlhaba modimo ba thola ba re ruta ba re tshwantse re tlhokomele nako e re phelang mo yona ha o ka lebella rena re phela mo metlheng ya bofelo design ba profita ba di profitile bantu ba modimo ba re metlheng ya bofelo re tlo bona bana ba ka se tlhole ba tlhompha batswadi batho ba tlo bolela ba re bana le borapedi mara ba hana matla borapedi re ya bona dilo ka mkho di iralang ka teng ha o re o checka o ya ka lentswe la modimo wa bona re mebuso le yona a shia tswelana batho ka mara di kereke bantu ba modimo le hona ka mo bantu ba modimo re ka stisi o rapela Satan a ka no tsena are divine that's why muruti last week ha ne a bolela a re ka ba le unity bantu ba modimo ra ira silo se se one ra tseba re bantu ba modimo ka ofela ka mo ara le shaka le one la modimo o ska ba le di group a ke re ba re rutile last week ba re bantu ba modimo ha lo re na le lekoko nna ke na le lekoko la bruru o mongwe and then re bulela lekoko la bruru mo a re utlwane pele re tsebe re bantu ba modimo re file Satan a lift and Satan o ka mo fa lift ngwana modimo a ka tsenya gore mo fe lift fela o tlonya ka re mafelong ibe yena a re ilang koloi e jana bantu ba modimo bibele e re botsa rena a re changeng mohopolo wa rena ebe wa o tshwana le modimo ka ha rena re le ba khetwa ba modimo hobane Paul o re ruta tao yona taba e mo ha re boela ko lengwalong le la rena la ba Roman chapter 12 chenchang lena le skabela tshwana le ba metlheng e shatwang mo hopolong bjana ha motho ba modimo re tlile mo lefatsheng mo re bolela ka ba modimo ka o changewa ha modimo ka o transformwa ha modimo ke modimo hobane re tlile mo lefatsheng ba modimo ra tsala ka tsalo ya sibi thola a bolela a re hona le tsalo ba modimo e la re tsibang e le tsalo ya mo lefatsheng e le ya dikhanyo tsa mmelentate mara re tla mo tsileng ya borapedi ba hona le tsalo e sha ya bobedi e ka khona go change motho ya motlisa mo modimo a monya ka mo go ha re bala lentswe la modimo teng ya John chapter 3 re tshwa itse ba modimo re thola re bala hanje re ska be ra senyana go re bala thata kela ya o bolela ka moruti Nikodimo o khona boshiu o ya morena Jesu ene se se le gore Nikodimo a ye go boshiu a re tse gore problem e nele go tsiba yena le pelo ma a fitla mo o bolela le morena Jesu a re moruti o bonala wena ha botse o le moruti a tsang modimo gobane a go motlholo o ka o dirang wena a ona motho a ka dirang motlholo wena o dirang mo lefatsheng ntle le motho a tsang modimo morena Jesu a raba Nikodimo a re ruri ke a o botsa ha motho a ka se tsale sefya aka se bone moswa le odimo bjalo ha re ka bona polelo ya morena Jesu le Nikodimo ene le taba ya transforma gore o mongwe na tshantse a change Nikodimo o tsela pele a re motho a ka boela bja ngompeng ya mahae a tla tswala sisa morena Jesu a re ke a o botsa re o tshantse o tswale sisa ka re sa o tswala ke nama le sona dikenywa tsa sona ke nama mara sa o tswala ke moya bana ba modimo le sona sintsha dikenywa tsa moya bjalo morena Jesu a bolela le Nikodimo o bolela re o tshantse o kolobetse ka metsi le ka moya gore o tla o khona gore o bolaye nama e bjana o bola nama bana modimo wa tla mo wena wa o change ena modimo a o change verse ya rena e re balang e le mola ba Roma chapter 12 bana ba modimo ya verse 2 ya modimo wa tla wa change mkelelo ya rena mafelong bibele ya brother le swifle brother Sam ke a irata because evil I tshwanile ya wa bona ya ka yona evil e bulela ka o lika Maria Brulis o ka no re balela yona ba Efeso la Bruce verse 1 ela that's why e ya ka e bulela ka o lika mara e bulela is a matter of mass ba Efeso chapter 5 verse 1 ela ka bona ba baetsi ba modimo bjala ka bana ba baratelago e bang baetsi ba modimo ka e le bana ba ba ratehang bana ba modimo ke se modimo a re nya ka gore ha a re change re tshwane le yena and then se yena a se gopolang se modimo a leng sona le rena re be sona a ke re Paula a bolela bana ba modimo a re rena re mangwalo a philang bana re tsiba re modimo ke makeleke ke lentswe bana ba modimo le rena re tshwantse re fetwe re be mangwalo a philang re ska no ba batho ba utlwa lentswe la modimo fela mafelong re ska be ra le dira a re boele hona mo timaneng ela ya rena ya ba Roma chapter 12 and then really ona re boletse ka re baleng hona ape mola verse 2 ela re utlwe re Paul o bolela a reng le maphelo a reng Romans chapter 12 Sikela ipapeta le ba mikalenu shatwanga umtapala okulo olekele khalwane sile go tsaya modimo ile go tsebuti le tsekhatishao ile go tsamkana bana ba modimo ha Paul a bolela a re change mohopolong gore re mehopolo ya rena re change ba modimo re tlotla re tlhaloganya se e leng thato ya modimo bana ba modimo hona le re tshwantse re fihle mo stageng sa re thato tsa rena tshwantse di be go siteng re emele gore a o pheta ga le thato ya modimo diano Paul a re change mohopolo ya rena bana gore re tle re tlhaloganye seng e leng thato ya modimo ena re tlhaloganya se e leng thato ya modimo bana ba modimo mafelong re tlo khona go ira se modimo a re laelang mo sona mara taba ya re khona go tlhaloganya se thato ya modimo e leng sona bana ba modimo ke ya re utlwa lentswe and then lentswe la ke tlhalosa lona ka lona o le bala
hona le bo le bolelang lentswe la modimo le re lentswe la modimo ke lerumo ka bohale le phala tshusha ya mahali a mabedi le a hlaba le a phunyeletsa bana le hlaba le a phunyeletsa ngwana modimo ra re ka mantsa mang lentswe la modimo le tlile hore le tle le re transform re tloetse le re le mo sona and then re be ka se modimo a re nyakang re le sona modimo o nyaka re mafelong re tshwane le yena ka mohopolo and then re yeme ba modimo re khone o tlhaloganya se ke leng thato ya modimo thato ya modimo ha re ka tlhokomela ba modimo a ino ba taba ya re no tla mo kerekeng and then re tlatse palo ne go re mafelelong ba babedi ba bararo ba ba kopaneng a o phethagale thato ya modimo wa bona le thapelo ba modimo ya tato a sele odimong hona le mo e re ruta ngore mafelong a o phethagale thato ya modimo re le ba modimo ba re dumela ha re rapela rena le tlhoko tsa rena tse di nyakang le ya re ka rapela bana ba esmoreni ha ba lwana mara mafelong re tshwantse re tsebe re hona le thato ya modimo e tshwantse e phethagale bjano bebele bjano ye ha re change mo mohopolong bana ba modimo ke hona re tlo tsebang le tlhaloganya se e leng thato ya modimo verse 3 hona mona Romans chapter 12 Obani ke bona kgaogelo ye intiragetsego ke botsa le nako kere o se ke wa ba le e a itsemago a fetiša mo go mo tshwanetšego itsemeng ka go ya ka kale ka kelelo mang le mang a ye ka mo modimo a mo lekanyeditše go tumela bana ba modimo ra re bala mangwalo a tlhola a re botsa ka morena Jesu mo na le mo Bibele e mo referang bjane ka kwana and then le ha re bala hape Bibele hona le mo le rena e fitlang e re refela ba modimo bjane ka dinku da sha yibulela Bibele ye re dinku tsaka di tsi voice ya bjalo kwana bana ba modimo a itwele ene kwana a ikhukhumusa da sha verse e re bala mo yona ha e re bala bro le swifi e bulela manzi a uri yona verse 3 e bale hape re utlwe e bulela e re ke bona kgaogelo ye a intiragetsego ke botsa le nako kere o se ke wa ba le e a itsemago a fetiša mo go mo tshwanetšego bana ba modimo motho a tla mo modimong boyena bo tshwanetse bo tsamaye mo yena and then ho sa le fela modimo mo yena ka re ya tseba re bana ba modimo morena Jesu ka boyena ha tla mo lefaseng o tletse dinku bjanong nko engwe bana ba modimo e ka se khombe nko engwe ye re nko ela a itsebisile morutine a sa bolela le last week bana ba modimo a bolela a re no kra re super ra o la asisilo and of which a se yona bana ba ha re le dinku bana ba modimo di phila ka khotso kana go yodo ka re di tlhaloganya se e leng thato ya modimo ka re yena morena Jesu bana ba modimo ke kwana ene re a tseba re kwana bana ba modimo a itwele ngwana modimo kana go tsotso o phila ka boikokobedi o ka no re pelletsa yona verse 3 e bururi a kere e re botsa re go ska ba le motho a ka itsemang ka boyena ene mafelong o ska ba le motho a tlhaloganyang gore yena o ko mogolo gore khotsa o tsiba o phala ba bangwe a se moya wa modimo ka kana o tsotso tlhare kopana ba modimo re tsamaya ka level e kwa and then modimo a tle yena a re associate o ya ka diphosini ba bana re bala lentswe la modimo ona mo re bala mo teng Bibele e re botsa re modimo o re file dineo ka o fapa yo modimo a mo file mo tsiba o rapella batho ba bangwe a ba rapella yo modimo a mo file mo tsiba o hopela bana a hopela ene ha dilo tse re di tshakantsa ka ofela re busy re a phuteo ya modimo gobane phuteo ya modimo ba modimo a hona motho a ka yang mo lefaseng ntle le hore batho re dumele silo se se wa re dumela mo lentseng la modimo re bala yona o ifelletse yona verse 3 e true gobane ke bona kgaogelo ye intiragetsego e botsa le nako kere o se ke wa ba le a itsemago a fitlha mo go mo tshwanetšego itsemeng ka go ya ka kelelo mang le mang a ye ka mo modimo a mo lekanyeditše go tumela Bibele ye re bana ba modimo re yeme re ye ka mokgwa modimo a re fileng tumelo ya rena ka teng a modimo wena a o file re wena e ba moruti Bibele ye re ruta evangeli ka nako ya hona le ya ise nako ya hona and mara a ho sure standard se la tshwantse se fihle mo se o nameletsang gore o la asisilo no re le bana ba modimo Bibele ye re a re ira so moya wa modimo o tla o se hona mo re mara taba e bana ba modimo e khona o irwa ka bana ba modimo ba ba tsetseng sisha e seng ka tsalo ya lefase hona le tsalo ya sisha e ra re buletseng ya Nikodima a bolelisana le morena Jesu ha o tla lentswe la modimo ngwana modimo le o hlaba pelo ba Israele ke ya ba rata because Bibele e re Petro hane a rera ba Israele ba bile ba fitlile mo ba hlabeleng dipelo ha ba hlabela dipelo ba mmotsa ba re ka dira ene na a re sukulwang o mongwe le mo a kolobetse mo leng la Christian e ke sign ya re ba modimo ba Bibele e bolela ye re o mongwe le mo e ke sign ya re a re kerekelane ke ska re icon ha sister le swifa phulusitse so re nna bro le swifi no nna ko ha e ka re musala no
Bibele yiri o mongwe le o mongwe a kolobetse mo lineng la Kriste Jesu. And then ha motho a kolobetsa bana ba Modimo ke hona tshwarelo ya sibi and re tlo fiwa neo ya moyo mokgetho. And then neo ya moyo mokgetho ke hona o tlo re changeang bana ba Modimo se ne re le sona and then Modimo a re change. Re tsala mo re tla mo lefasing bana ba Modimo ka tsalo ya sibi. That's why ha re tla ba bangwe re tla re na le re batho ba rata dintwa motho o na le kgang batho re na le mona mara re tla mo Modimong dilo tse ka ofela ba Modimo sa tse di disappear ka re Modimo wa o tla yena wa o ha and then o tsala siro and ha o tsala sisa ngwana Modimo taba ya o ikhukhumusi ya fela da sa Bibele mo ne re bala mo teng yi rus ka ba le motho a ka itsemang ka boyena mara empa motho a yemo ya ka mkho Modimo a mo fileng ka teng ka tikang e Modimo a mo fileng ka yona tikang e Modimo a re fileng ka yona batho ba Modimo re tshwantse re phile ka boikokobetso re tsa le ona mo bukeng ya Romans chapter 12 e buru le se re baleleng verse 8 and 9. 8 and 9. Yona bana ka tsela ena. Le moeleki a tiise bona go eletsa wa go ntsha dimpo a dire a sena o menetsa e a laolago a dire ka pishego mogaogedi a dire a thabile. Bibele yiri bana ba Modimo ha motho ana le mpho ye ana le yona a dire ka mkho tshwanetseng ka teng. Ha ile moeletsi bana ba Modimo a eletse ka mkho tshwanetseng. And ha bana ba Modimo o tsiba wena o na le pelo ya boleta tsela pele o tshware ka yona tsela e. And Bibele yiri ha o na le wa bana ba Modimo yo a irang re balela yona ke utlwe pila yona verse 8 e. Ile moeletsi a tiise bona go eletsa. Ya. Wa go ntsha dimpo a dire a sena go menetsa. Wa ntsha dimpo a dire a sena go menetsa. Mo tseleng ya borapedi because Bibele yiri lena le skabela tshwana le ba metšheng eo. Burura a bolela maloba a re rerela go lesong a re phela ka mo tlasa mmuso wa o lwala mmuso wa bo meneja that's why le batho ha re ka se dumele lentswe la Modimo re tla no phela re lwala and re tla dira dilo tsa rena ka bo meneja mara mo borapeding bana ba Modimo ba re dumelang mo Christ Bibele yiri yo a ntshang dimpho a ntshe a sena bo meneja and yo a le moya wa o eletsa a eletse e feleletse bro Ile moeleki a tiise bona go eletsa wa go ntsha dimpo a dire a sena go menetsa e a laolago a dire ka pishego mogaogedi a dire a thabile mogaogedi a dire a thabile verse 8 verse 9 Rato le sikela e khalisa le bela ba tloile go bobe le go marele bolo bana ba Modimo ha Modimo a tla mo rena and then a re tswala sipsa Bibele e bolela re lerato le ska be la ikhantsha Paul o rutile haholo bana ba Modimo re ibadile thata le rena batlhang ba Modimo ba re shiritse ka yona timana ya lerato 1 Corinthians chapter 13 mo Paul a tlhalosang lerato re lerato ke selo sa mfuta mang Paul wa bolela a re lerato a le khukhumusi lerato bana ba Modimo a le tinyake le se leng sa lona ene Paul a fetsa a bolela a re motho le a ka tseba di preta ko lodimo a tseba le profit mara ha a sena lerato bana ba Modimo evangelia ye ora ke lefela la lefela beno ho tlhoka bana ba Modimo o tsia lentswe la Modimo re lona lentswe la Modimo le tle le re change re tle mo se le leng sone then re tle mo Modimo a re nyaka go motile ha re bala lentswe la Modimo ke ya ba Galatians chapter 5 Paul wa re bontsha bana ba Modimo ho na le dikenywa tsa nama e le letho o tsa tlhalo le bo ikhukhumusi mara once bana ba Modimo you are transformed o tla mo dikenyong tsa semoya because wena o phila ka moya and dikenywa tsa moya di bolela ka lerato bana hona mo re bala mo teng Bibele e bolela gore lerato bana ba Modimo a le tikhanti and ha motho ana le lerato motho bana ba Modimo o tlhoya o ira dilo tse tempi and sa ena go khumarela dilo tse bonolo kana go tsotsole and ha re phila bana ba Modimo dilo tse re tshwantse re tlaele go phila tsona dilo tse ebe influence fela ha re dula mo lentsweng la Modimo Bana ba Modimo mo re ba dileng mo teng Paul o bolela mantswe ya ke tlo khopela brorse re boela hape hona mo ba Roma chapter 12 yela ya rena ona mola ka isimana re balele verse 1 ya yona verse 1 e la fela yona verse 1 e la fela I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Bana ba Modimo o nyaka go bona dilo tse mo rena. Bibele Paul a re ke a le rapela re le tse mebele ya rena le neele back to Modimo e be body
a living sacrifice. Yeah. And number 2, ibe sibiyana sesikhetho. Yeah. And then ayili sibiyana sesikhetho abantu bamdimo ibe sibiyana sesidumela ngimuntu acceptable into God. Yeah. And afela abulela brase mubulela hape ka yini? Service to God. Bantu bamdimo biliyari na ayibe sibiyana sesiphilang siseva modimo kana botsotso. Yeah. Se sengwe le se sengwe se re se dirang bantu bamdimo profeta o tlhola abulela are we must associate with the word. Amen. And whatever se re dirang bantu bamdimo it must be familiar with the word. Amen. Then ha re bantu bamdimo re ka itirela dilo tse dingwe ka tse di simoteng mo lentseng o tsere mafelo re ka se khone go khatha modimo ya ka dilo tse. We must give our body to a living sacrifice. It must be holy for I'm holy. And then ibe sibiyana se bantu bamdimo se dumelwang mo pela seso sa modimo. And then ibe hona ho direla modimo ka mokgwa o tshwanetseng. Ho direla modimo ka mokgwa o tshwanetseng bantu bamdimo re ka khona fela ho dira ha re ka te associate le lentswe la modimo whatever se re se dirang re bona re se associate na le lentswe la modimo. Mara re tle re tlhaloganye bantu bamdimo re associate le lentswe la modimo o dula kana go tsotsotlhe ngwana modimo re be le influence ya o phela Christ because of mmele wa rena o tshwantse o apare Christ. Re phela mo ha ka tlhokomela ba badimo re montweng mo lefatsheng la kwa re montweng ya semoya and ha re ilwa so ba badimo Satan le yena o tlisa tsa hide weapon mara o tlhoka ba ba badimo ba tshantse ba be le influence. Paul ha re mone bona mone re bala mo teng verse 2 ela brose uno re balla nyana yona ape hanyana verse 2 ela ona mo la Romans chapter 12. And be not conformed to this world. Ba badimo re phela mo lefatsheng mara rena re stabele influence ya lefatsi a re beng le influence ya go lodimo motlhanka modimo ba modimo a bolela le rena ba modimo tsatsi le lengwe a re sherela ka taba ya influence ya underground le influence ya go lodimo a di tshwane dilo tse then ha re le ba modimo ba re tinehetseng ho modimo ba modimo rena a re sa influence wa ka silo sa mo lefatsing ka re matlho a ka ya rena a re lebela tsa go hae lodimo bjano tse di iralang mo lefatsing ba modimo di no tla fela o tlo re tlosa mo positioning ya modimo mara rena re ka ba le influence ya go lodimo re ka tshwana le ba lefatshe le rena ra lebela tse di tsang hae lodimo hobane tse di tsang hae lodimo ba modimo ke moyo mokhetho ena mo mokhetho o fitile mo rena ba modimo o re fa re tshwantse re be le lerato re tswe o tshwara ha botse re tswe ha re tshwara ha botse re siana se se khethwa ba re hopoditse sireto last week ke tore le sa se upolla sireto sela sa last week tsare motho wa Jerusalem o sa tshwaneng le metse e meng ngwana modimo ba modimo a tshwanela o tshwana le ba bangwe gore if either ba no bona re tshwana mara ba bona re difference le bona le ba bona ba ka bolela ba re ke ba modimo gore se wena o leng sona bro le swift if re associate le lenzi ke tshwantse le nna ke be se leng sona mara se sa associate le lenzi ra re tshwantse ke se ke nyake se lenzi le leng sona that's why ba modimo bible e re botsa rena re ska be ra tshwana le ba lefasi le rena sa rena gore re shatswe mo mopolong re lebeletsa go hae lodimo go hae lodimo ba mama a re ka lwela gore re fihle mo teng re tla re phela mo lefaseng la ka kona ra bona re tshina ka bophelo ba ka mo hape re tsebe gore go hae lodimo ba a ona ditlaiseo a ona malwetsi kana go tsotsotlhe batho ba hona ba dula ba thabile hobane ba sa lebella dilo tsa lefase bona ba lebeletse tsa go hae lodimo lentswe la modimo ba modimo mo re bolela ka gore modimo a tle a re change re be se yena a rata mo re be sona a re beng ona mo ba Roma chapter 14 ya a re teng mo ba Roma chapter 14 verse 16 to 19 ya Romans chapter 14 verse 16 to 19 mo re bolela ka sebopwa se sentšha yo motho be no a transformilweng because lentswe la modimo le na le matla a o change motho bana ba modimo a tloe mo se a leng sona and then a phile o ya ka mokgwa modimo a mo nyakang a be ka sona Romans chapter 14 verse 16 to 19 ya yone ba la ka tsela ena ya le sekela ya kisha yona go tsika lena gobane mmuso wa modimo ga se o jalo go nwa itoko le khutlo le thabo ka mo moyo mokgetho e a direla go Kriste a ena le tsona tšeo o kgatla modimo o botwa ke batho ka bona a re tlegeleleng ke re tlago khutišana agišana ka tsona baleng bona brasem 16 to 19 Romans chapter 14 Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God
and approved of men. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. But Bamudi Mulinzila Mutimuli Bulela Manjar Arkulung, who Villa Karkito Apara and Kito Jai. Yes. There are no more Rivalang Moteni Bamdimu, Bibi Iributa Manjari, Bamdimu, Dilo, Teddy looking Restavera or Kawan and Lirim. Obani Muswalo Dimong Babadim Asu Asu. Empa Muswalo Dimong Walamudimu Ritena Kamata Yamoyo Muketo. Ritiva Rina Retena Kamata Momuketa, Riotena Kaul Babadim Hunaluluka, Atao, Asiwo to Katamudim. You to Katamudim Babadim Purma fellow when I would the will of God. Then now the will of God, Babam, Devil remote your Adrian crest, Babam. Amudi come coach Haneting, or at Akate and a crest. And now Kata crest, Babam, Utiver when I would have only Limwalo Lily Valley Hangaba to Molifasi. But Babam Dim Bacrest the Bahon and a lick halaba crest in the Valley Hall. But crest Arika Chocomela Babam Dim Kanakoya Yaba Apostle. Never advertise Barbona Kiva crest. Lifasi kilona nilibona rabat vale kam ko bathilang basala muna ula barki crest vale ki ba crest pero o tshokala le rina bantu ba mdimo mo lifasing la ka kona ribe crest yo atletsing ribe mangwalo a philang taba ya mangwalo bantu ba mdimo motlhanga modimo o re thatha ka yona re ka ske ra ya tela thatha o buletse are re mangwalo a philang then aba are tshwantse tare lengwalo le tshwantse le bale ka mo hai le bale le ka mo tile mo a tsamang mo teng o bale ka mo makhelo o bale le ka mo di family tsa hao gore le ya wena o palla bantu ba mdimo gore le yang ka palla ka butsa family re nna ke mo crest mara ka mitiro aba bone o ba re nna a ke dirile dilo ka o tshwana le bona mara re le bantu ba modimo ba re dirang dilo bantu ba modimo o tshwana le lefase hona re ka se tlera khona bantu ba modimo o khatha modimo mo re balang mo tene bibele e re butsa re bantu ba modimo moswale o dimong a se unwa a se uja and hona le mo phola a bolela bantu ba modimo a bolela le ka bopila hona le bopila ba ka montle hona le bopila ba ka mohana moswale o dimong bantu ba modimo a se bopila ba ka montle hona le bopila ba ka mohana ha o ka lebela phola a bolela ka bopila ba ka mohara a re bantu ba modimo a ibe motho a sa one ha le ile motho o ikuta ka mo pilong ile motho o ikokobetsa and then ha o le ngwana o modimo a ikokobetsa ngwana modimo ke mo tuko ya modimo e tlo dula ile mo maharing a rena and ha re tuko ya modimo e dula ile mo maharing a rena bantu ba modimo sira Satan ka malwetse a re fenyang ka ona le ka ditlaise o re tlo khono mo fenya because o re tla ba rena le moyo o mo one fela wa modimo fela ha bana ba modimo rena re dula mo lentseng la modimo bano sibopwa sa modimo ba modimo a se changiwe bantu ba modimo hona le mo tshwantse se tloe mo tene and then se somewhere because modimo ba modimo a nya gore re no dula re le bana kana botsotsotse re tshwantse re hole Polo wa bulela mo pekeng ya 1 Corinthians chapter 13 ela ya bulela ka lerato ha o ka bala verse 11 a ra nne ke sa le ngwana ne ke ira dilo bya le ka ngwana ke hopola bya le ka ngwana mara ke hula ka ira dilo bya le ka boholo bantu ba modimo hona le mediro ene re dira re sa le lefaseng shikiri kopane le Christ Jesus bana ha re tla mo Christ Jesus ra re mediro ela re tshwantse re khawane le yona re tsamaye ka mediro ya Christ Jesus bana ngwana modimo ha re dumela mo lentseng la modimo and then re kolobetso re bolaya mmilo wa nama and then re tswa ka mmilo wa moya ha re tswa ka mmilo wa moya re a tsiba ka motlhanga pholo yena pholo bantu ba modimo mo ha motlhanga modimo a bolela a re motho a tshwantse a re evangeli mo metlheng ya bofelo tshwantse a re ya ka standard tsa pholo re a tsiba re before a sukulwa bantu ba modimo isa le Saul ne a bolela re yena ke mo Christ mara a tsama a bolaya ba eleng ba Christ ba nnete mara e fitla mo pholo bantu ba modimo a mo change le batho ba makala and then Paul aba a fetsa a botsa batho manzi ya re a isa lina yo a philang ka mo harapilo ya ka ke Christ beno ngwana modimo re tshwantse re bolaye yo a le ka mo hara dipelo tsa rena and then ho tsene Christ mara Christ ena modimo a ka se khone o tsena as long as sana le ditshila ka mo hara dipelo tsa rena Christ o khone o tsena bantu ba modimo ha re ka rena re ka dumela mo lentseng la modimo and ha re dumela Christ a tsena le batho ba tlomakala ba re mara ke ena sister khota brother o la re motsibang na and then mafelong o fika taba ya re a isa lina yo a philang ka mo hara ka ke Christ Jesus and now phila Christ Jesus ngwana modimo hora re bya no wena modimo o changeile o transformile o ka a o sa phila ya ka mkhula wa khale o phila ya ka bophelo bo bomtla ka ha Paulo a bolela mo bukeng ya Bakolosa chapter 3 a re baleng Bakolosa chapter 3 re bale verse 5 re thewe le yona re utlwe ha modimo a re change abantu ba modimo o nyaka re phile byang mo tsileng ya borapi a re no ba taba ya re bantu ba modimo re tla no khata ka re yeng servicing and then ro tla tsa palo or bo bror ba khono bona re hona hona le taba e modimo bantu ba modimo a re nyaka ngwe re be yona ke Bakolosa chapter 3 ke tlo khopela re thome from verse 1 re tla thewa le yona re tla bona re modimo o re emisa mo kae
Ali krele nga thoma re bala yona from verse 1 ba Kolosa chapter 3. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Verse 12. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Amen. Rule is speed. From verse 1, travel up to 5 and then roll up verse 12. Banba mudim bebele yiri hobane le na le tsole le Kriste hona le belang takolodi mo Kriste a dutseng hona sa le na le tloela fela ho eletsa tsa mo lefaseng ha o ka tlhokomela banba modimo sathane le rena ba Kriste o re be thatata ka re a re sanya go dumela mo lentseng la modimo re nya go tsamaya ka dilo tse di bonwang ka matlo mara Paul o re ruta re banba modimo mo tseleng ya bodumedi a re tsamaye ka dilo tse di bonwang ka matlo re tsamaya fela ka go dumela mo lentseng la modimo ntate wa rena mo tumelong Abraham abantu ba modimo ha lentswe la modimo le bolela le yena le re tsamaya o tswa mo melokong ya heno ha nya ka o reason ha nya ka o tswa re wa modimo a re atswe o tlile batho ba modimo matho a yentse a bona re mo lefaseng le o phiriwa so mara yena a tswa ka utlwa lentswe la modimo ene a ya mo le yena ne a sa tsebe re o ya kae a setse lentswe la modimo morao bjano mo Paul o bolela mantswe a re batho ba modimo hobane rena re hwile le Kriste ko poteng ya sefapano and then ra tswa le yone ena a re lebeleng takolodi mo ene le hona re tloele batho ba modimo eletsa tsa mo lefaseng timana ya rena ya mathomo yiri le sikabela tshwana le ba lefase le batho ba modimo sa rena go re rena tshwantse re phila mo lefaseng le mara re lebeletsa go hae lodi hobane tsa go hae lodi mo ba modimo ke mo bophelo ba Kriste bo leng hona lentswe la modimo ha le bolela le maphelo a rena ba modimo a re lebeleng tsa go hae lodi a re lebeleng se modimo a nyakang re be sona ho ya ka lentswe la hae hobane lentswe la modimo a ka tlhokomela ke sepili sa motho mang le mang o a re yana ke mokreste that's why mokreste ha abantu ba modimo a nyako ira silo o tshwantse a tle mo lentsweng la modimo then a check gore na ntho e ke le mo yona abantu ba modimo e tsamaelana le lentswe la modimo abantu ba modimo Satan morutina a sa bolela last week o re betha ka re modimo khona re a re ntshe mo yena Satan mara re fela ro tlhola and as long re boela bantu ba modimo ro tlhola o tsebe re mo fa chance bana re tle re fenye bantu ba modimo hona rena re ska be ra lebela tsa mo lefaseng a re lebeleng tsa go lodimo hoba na o ka lebela bantu ba modimo Bible e re ruta hore Satan o fense go lodimo and then Allah tlela mo lefaseng and hore ba mo lahlele mo lefaseng sa ena le ruru bantu ba modimo atle a timetse sitshaba sa modimo mara o palelwa fela ka ba eling ba khetwa ba modimo Bible e re ruta bara ba modimo ho tshwantse o be le ba khetwa ba modimo and ha ona le ba khetwa ba modimo ba tshwantse ba tlhaloganya re bona a ba sa phila ho ya ka pono ya mo lefaseng ba phila ho ya ka pono ya tsa go lodimo bana ka re Satan o lahletse mo lefaseng ngwana modimo ha o le wena o sa lebela dilo tsa mo lefaseng hona re o setse o ka no ba mo Kriste then la tsamaya re cancer ka mkho batho ba re phila re cancer ka teng re khatha batho re rena re ko messaging ba modimo a o ka se re thusisile ho ba mo messaging sa rena re ka thusea fela ha re ka thutha mo lefaseng ra ka kontra phelela dilo tsa go lodimo simana e re ba ileng bantu ba modimo ya bobedi e re botsa taba ya re moswale o dimong a se o ja a se o apara ena se o nwa sa rena go re bantu ba modimo re tsena fela ka o dumela re phela mo lefaseng ba re be ba Kriste ba ba timelang kare re rata dilo tse di bonwang ka batho hona bjano ha ka tlhokomela ba profeta dilo tse ba di profetileng di a irahala
Matthew 24 verse 24 yiri ho tlo ba le ba profita ba maka ba ba tlang ba dira mitholo ene sa bona e tla ba o khelusa le batlhanga ba modimo mara empa le bona ba topalla ka o khelusa ba khetwa ba modimo. It is because bana ba modimo re a bulela ka melo re rena re ba dumedi mara re rata thata dilo tse di bonwang ka mana. And as long re rata dilo tse di bonwang ka matlho ba modimo batho ba tlo tla ba re tshwara skete o tla khonofolo no mo tsileng ya borapedi ba modimo re phela fela ka o dumela. And ha re dumela ba modimo dula mo lentseng la modimo ra tlhole re phela mo lefaseng mara a sa lebela dilo tsa mo lefaseng re lebela dilo tsa ka ha ile modimo lebela re lefase le le senyele byang bana ba modimo ka o kopisha dilo tsa mo lefaseng. Hona le monne ke bala spoken word bana ba modimo mo prophet a bolela ka taba ya batho na ba no ka mkho ba tuetseng dilo ka tswa mkho modimo a ba irileng ka teng because ba lentswe la modimo ha le tsena mo bona ba modimo ka o tlhoka kutulo ya lentswe la modimo le no bona la le iphitlhile mara modimo wa le utula o le utulela bana ba hae ba abaratang. Number 1 ha o ka libela bana ba modimo ha re bolela ka moaparo wa skhetso ha o ka tlhokomela wona modimo lefase le le timetse ka tsela engwe makatsango ya ka moaparo wa skhetso. And as long as le rena re le ba Kriste ra se sensitive mo tsileng ya borapedi ba re tla no kopisha bona ba lefase mo la ba lefase ba tshwantse ba bone mo re ba hane mara ntse ba bona ba re mara ba le a ba tshwane le re. It is because bona re tla ba bana ba modimo re dule mo lentseng la modimo. Bjano Paul ha re bala brule se a re khwile le Christ and ha re khwile le yena hona a re lebelleng tsa go le modimo re ska berana hana silo tsa mo lefaseng go bane bophelo ba rena bo fihlile le yena Christ. Re balele verse 4 ona mona ba Polosa brule se verse 4 motha Kriste yena bophelo ya lena a tlo bona bana e mo lena le tlo bona bana le yena le tsa bana ba modimo re tlhola re opela re motlhang a bona la re tla tshwana le yena gore yena mongwa rena Kriste yena a leng bophelo ba rena ha a bona la re tle re tshwane le yena bana ba modimo ke ya re musala morao ene re musala morao byang bana ba modimo ka lentswe la hae a ona ntho engwe ka re thusa musala modimo tle le se dule mo lentseng la modimo gobane lona lentswe le ke yena modimo ka sebile ene ha re dula lentseng la modimo bana ba modimo o tlo re change bjano mo re tlo bolela ka o changewa bona ka o transforma bana ba modimo a re ba leng verse 5 borule se bona yang ke ditong tsa lena e le botsa lefase e le go botswa le ditšhila le tumo le kganyogo e mpe le megabalo e le go direla modimo dišhile. la utlwa Paul o bolela a re bana ba modimo re bolayetse dikganyogo tsa rena tsa lefase. Bibele ya di tlhalosa e bolela e re ke botswa ditšhila bana ba modimo le dilo tsa ditlhong le dikganyogo tsa rena ene Bibele le tsona tse tsa o tlhankela badimo bana ba modimo a mixe modimo ko mo one and ha o sefa modimo o sa o sefe modimo o ska bo mo mahareng e tshwantse o be le position ya o ya o tswa wena o mo modimo and then o tlo tsamaya ya ka direction ya modimo o ba na o tsamaya ya ka direction ya modimo ngwana modimo o tla ba o khwile ka thoko ya sibi and then wena wa phila ka tsela e tshwanetseng modimo re ba le verse 12 ona mo borule se 12 yale le ba thaola ba modimo le ba kgetwa le ba ratiwa a parang kgawelo le botho le boikokobetso le boleta le go sepele pelo bana ba modimo Bibele e re botsa re bana ba modimo rena re le ba khetwa ba modimo gona a re apareng lerato le apare kgawelo le moya o boleta le boikokobetso ka nako tsotlhe because rena bana ba modimo a re sa phila ka mo re phila mo lefaseng mara modimo o tlile ka lentswe la ata a re change bana modimo a re change bana ba modimo Paul a re ke bona mabo wa modimo change mo mogopolong ya lena le skabela tshwana le ba lefase bana ba modimo o ka lebelela formula ela re fileng yona from Pothembisa le last week as long as re phila re le ba lefase bana re ka sekgono o iphetha formula ela ke taba ya re ngwana modimo go and repent and then ha re rapela moruti a bolela a ra rapela re lebalele melato ya rena ka le rena re lebalela ba bangwe se se ira mo re bana ba modimo re palle ka o khopelana tshwarelo it is Satan o re file pride and pride bana ba modimo ke yona e rang gore motho a ska khona o bona phoso ya hae maesimane ba fela ba bolela ba re the one who apologizes is a great person moruti a bolela a re bana ba modimo rie le ya wena o sna phoso mara wa ya wena and then ha yena a hana o tshwarela sibi so sala le yena because o ke ka tsela e Bibele mo re balang mo teng in verse 12 ya bolela bana ye re apare moya o wa ba le boleta le kgawelo le boikokobetso
gore mafelo ngwana modimo ha ata mo wena a re ngwana yesu mola le mola wa ntsa mabotse ino ba taba ya re ya fela ta because motlhanga modimo tlhola a re ruta bana ba modimo a re ntwa ya ba Christ a ya tshwanela go ba ntwa ya ngabana it's either re khawana ba re khawantse ka re maybe re fapane sa moe ka lentswe la modimo mara re tsebe gore mafelo go tshwantse re rapelane re boelane a re dumeleng selo se se one lentswe la modimo ba modimo le na le matla ka tsela e nngwe makatsana as long re phila mo lefatsheng bana ba modimo re le ba Christ re tlo palla ka go khopelana tshwarela ene gona bja matla modimo a tla bonala bja ngwana ba modimo gona mo o kry-a re rapela botlhe mara re sa ratana lentswe la modimo ga re lebala mo bukeng ya ka gore ke lenyake mo bukeng ya 1 John chapter 4 verse 7 1 John chapter 4 verse 7 yeah 1 John chapter 4 verse 7 re tla bala verse 7 and 20 gona mo 1 John yeah 1 John chapter 4 verse 7 vanhu va modimo as long as xingi ri transformiwe re tla no phela re na le letlhogo and re ka se because ha o ka tlhokomela vanhu va modimo ka marapi ya motho o ka se dilo tse pedi ha o sena lerato o ra rona le hatred bjalo Paul mo lentswe la modimo la bolela le re ba rate a re rataneng gobane lerato le tsa kae go modimo Biblia yi bolela yiri modimo ke moya ene ka o fela ba ba mo rapela ba tshwantse ba mo rapele ka nnete le mo ya la ke sala ke bolela ba modimo ke re ke rata modimo nna ka pelo ya ka yo yotlhe mara ke sena lerato hona re ora re ke e bale e brole se bala verse 20 hona mo statement e se ke nyaka go se bolela ya bala verse 20 hona mo chapter rang eo ge motho a tare ke rata modimo mme a tshwele ngwanabo wa maka ba e a tsaba teo ngwanabo yo ammonang ka mahlo ge motho a tare ke rata modimo mme a tshwele ngwanabo wa maka ba e a tsaba teo ngwanabo yo ammonabo a ka kgona go rata modimo yo a sa mmoneo vanhu va modimo Bibele yi re ba rate a re rataneng gobane lerato le tswa go modimo lerato le vanhu va modimo re filwe lona ha re dumela lentswe la modimo ba lentswe yena ke modimo and verse 20 e a fetsa go ibala yiri he motho a ka bolela a re o rata modimo mara a hloile ngwanabo o maka nnete a iteng mo yena gobane o ka rata bjang modimo mola o hloile ngwana heno ola o mmonang ka mahlo bjana re bolela ka ngwana heno bana ba moreneng Bibele yi re botsa re mantswe ya re rata modimo ka pelo ya hao yo yotlhe le ka moya le ka kelo ya hao yo yotlhe ene molao wa bedi o tshwanang le wona rata o mongwe wa heno ka tsile wena o ithatang ka gona bjana re bolela Bibele yi bolela ka go rata o mongwe wa heno bana ba modimo a yi bolele ka ke no fa example ka brur le sefo kry a rata ngwana ha bo brur le sefo monyane ka re ba tswetsi bo bohle no bana ba modimo tsalo ya rena ya sinama e difference mara ya semoya ntate wa rena ko mo one bjano ha re kopana re le so bana ba modimo o ngwana yesu bjano nka rata bjang modimo ra ko hloile wena o le ngwana eno na Bibele yi ranga bolela ka molomo ke re ke rata modimo mara hona le ngwana eno o ke mo hloileng bana ba modimo nnete a iteng mona gobane nka rata bjang modimo mola ke hloile ngwana eno o ke mmonang ka matho mola modimo re tseba re bana ba modimo re mo rapela ka moya and ha re nyaka re ke re mo khathe modimo re tshwantse re bolaye nama and then re tse re phile ka moya and ha re phila ka moya ke mo re tlo khona go bolela ke re wa itse re ke rata ngwana yesu ke rata modimo ka tsela e makatsang go le re le mo lefatsheng mo ke na le bana ba heno ba ke ba ratang and Bibele ba modimo a re botse taba ya re e be lerato la re ke rata mokete ka re ke lebeletse re ke tlo kry-a something mo yena a e be lerato because lerato la modimo ha le tlhalosa lerato la modimo a le na measurement lerato la modimo le rata motho bana ba modimo no matter what situation e ka ba le no phela le le teng ka nako tsotlhe and ha wena le ngwana wa heno moreneng le na le something se le tshwantse le se lokise le no kopana ka moya o boleta mo la khona bolelang a re o apare moya o be mo rena and then ra bontshana re motlhanga modimo mo re tshwantse re bereke so le so bana ba modimo go correctiwa pila re ka no bona o ka re ne go boima mara motho a o correcta wa o godisa and then le wena wa gola because ha o correctiwa mafelong wa tseba re the right thing is thing the wrong thing a ke re Bibele e re rutile gore ba modimo ke hona re tlo tlhaloganya ni bobe le bobotse ba modimo ha fela rena re renew mind wa rena bjano Bibele mo ne re bala mo 1 John chapter 4 ke re ba rate a re rataneng gobane lerato le tswa go modimo ha nka bolela ka molomo ke re ke rata modimo bana ba yesu ke hloile ngwana yesu moredeni nnete a iteni monna gobane bana ba modimo nka rata bjang modimo ke sa rate ngwana eno o ke mmonang ka matlo
taba tse bana ba modimo re ke re khone di finyelela re tshwantse re tumele lentswe la modimo and then re se bophelo ba rena ka moka re bofe modimo e be yena yo a berekang ka bona bophelo bo ka re ha rena re ka tiphilela bana ba modimo re ka se khone ira the will of God re khona fela ha bana ba modimo re ka bolaya nama and then ra fihla mo mantsweng a bolelang ka pholo ya a isa le nna yo a philang ka mo a rapelo ya ka bana ba modimo ke Christ bana ba modimo ke nya go tswalla ka before ke tsala khopela re ba le mangwalo a mabedi a mararo re ba leleng 1 Peter chapter 3 verse 7 and 9. 1 Peter chapter 3 verse 7 and 9. You put verse 7 to 9 and like. Chapter 3. Verse 7 to 9. Lena banna dipilishane le bona le tseba hore mosadi re ka re ke yena sejana se se tshwanetse go boneleketswa ba budisheng le tseba le bona e le badi ba bokwa bja neo ya bophelo gore dithapelo tša lena di se tlo šitišwa ke moka ba ba kgopolo e tee ka moka ga lena le kwelane bohloko le ratane le bana ba bolena le be ba bonolo le ba botho le sekela le fetša bobe ka bobe le tlhapa ka letlhapa wa lena mokgwa a ibe go šogofatša le tseba gore ke tsona se le dinyeditšwe go sona gore le tlele be ba go tloja mokgwa ya tšhogofatšo. Amen. But ba modimo timan ha re thoma ko verse 1 Paul o bolela le banna le basadi a re lena basadi bušwang ka banna ba lena gore he o na le ba ba hanang o kwa lentswe la modimo ba tle ba ruwe ka o bona tsela e tshwereng ka lena basadi e le ya o boifa lo ila tshilo bjano verse 7 ha re ibala mola bana ba modimo e bolela le banna o re lena banna ke tlo khopela brulesif a re le yona hape hanyane verse 7 le lena banna dipilishane le bona le tseba gore mosadi re ka re ke yena sejana se se tshwanetse go boneleketswa le lena banna le philisane le bona basadi le tseba gore mosadi ke sejana se se tshwanetseng go neneketswa o ra le philisana le bona tsela pele ka ona ruto ra re philisana pila le bona ho iralai ba go disheng le tseba le bona e le badi ba bokwa bja neo ya bophelo la bona re bana ba modimo lentswe la modimo a ona selo se le ka se bolelang and then modimo a se tlhokomela a se bolela selo wa se tlhokomela ha bibele e bolela yiri basadi ba lena diphuteng tsa ba khetwa a ba humole hobane ho boifile ha mosadi a bolela phutego bibele a yiri re a bona a se ba jiba ba moswalo odimo e ka no ibala hape bro yiri re ba hodise re tsebe hore le bona ke ene ba go disheng le tsela le bona e le badi ba bokwa bja neo ya bophelo le bona e le baji ba mokgwa ba neo ya bophelo le dithapelo tša lena di se tlo šitišwa bjano bana ba modimo ha e le mme le ntate mme a le positioning ya hae le ntate a le positioning ya hae hora re lapa leo ha le rapela dithapelo tsa bona di ka se šitisa a ke re ba tla ba le mole ya ba bolela ba re morena o tseba mathata a rena and ha ba rapela dithapelo tsa bona di ka se ke di a šitisa mara hona mo o tlhokela re o mongwe le mo a be le mo position ya hae bjano mme modimo o mo file instruction ya go ikokobetsa and then mo bibele e bolela gore banna le philisane le bona le tsebe gore mosadi ke seana se se botse se se nyaka go neneketsa and le tsebe gore le bona ba na le neo ya go ja bokgwa ba bophelo bo gore he le rapela dithapelo tsa lena di sekabe di a šitišwa bjano taba e bana ba modimo e fihlela fela batho ba ba re rena re tea bophelo ba rena re boneela go modimo nneteng e tletseng bana ba modimo o tlo nyaka re bana ba modimo lentswe la modimo mo labukeng ya ba efesela re ibadileng ya chapter 5 e boletse ere a re direngwe ya ka Christ re se ka be ba o lika re be ba phele ba Christ o tlo nyaka lentswe la modimo a le bolela so le re lena ore he le rapela dithapelo tsa lena di ka se be di a šitisa a ke re bibele a e bolela yiri modimo a bona re a go botse re monna a ka dula a le wana o re ke mo idirele mothusi wa hae bjana le rapela bo botlhe ka mo lapeng bibele e re bontsha a botse gore dithapelo tsa lena di ka se be di a šitisa ha le tshwarane le selo se se one o ka no ya le yona hape bro le sefe up to verse 9 amen ke moka bang ba kgopolo e tee ka moka ga lena e bang ba kgopolo e tee ka moka ga lena bana ba modimo re ska be ra differa ka dikgopolo ha modimo a re pono ya rena a e tshwanele ya modimo ra re dikgopolo tsa rena tso di tshwanetse di tshwanele ya modimo
ha nna ke dumela gore lentswe la modimo bana ba modimo le re kolobetso ke ya Kreste ra re le brothers mang le sisters ba tshwantse ba dumela gore kolobetso ke ya Kreste and ha lentswe la modimo le bolela le re a re rapeleng mo ka hopolo e one ra re dikgopolo tsa rena tshwantse re di kopantse be selo se se one re rapele modimo e bang ba tee ka kgopolo e teng re kwelane botlhoko bana ba modimo re ratane le bana ba habo rena ba ka o fela re tsetseng ke modimo ka re modimo bana ba modimo o itse ha ka tlhokomela se modimo a se ratang bana ba modimo wa sa ar transform o nyaka re ratane gobane lerato le akaretsa dilo tsotlhe ngwana modimo o keke wa nana o seba ngwana heno morene ha o morata and o ka se nane o utlwisa ngwana mongwe modimo wa heno ha wena o morata gobane lerato bana ba modimo le akaretsa dilo tsotlhe phuto ya modimo a re baleng scripture sa rena sa mafelelo mo bukeng ya Luka chapter 11 re bale 27 and 28 Luka chapter 11 re bale verse 27 and 28 Amen. I guess literally brought them 27 and 28 Luke. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. But he said, Yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Vanhu va modimo mo ke motsadi a bolela a bona metlholo ya morena Jesu a re o bile wa letlhonolo mosadi yo a o imileng a ba o beleya le letswele le lo nyantseng mara morena Jesu a yena a ra vanhu va modimo a re no re baleleng yona ape verse 28 re utlwe re wa letlhonolo ko mofeng. But he said, Yeah, brother, blessed are they that hear the word of God and keep it. Vanhu va modimo wa letlhonolo ke a utlwang lentswe la modimo and ha a le utlwa ha le utlwi fela vanhu va modimo Bibele e re and keep it ka Sepedi e re a le lotola ke re e re bua bruno se e re ne ha o ka ibala verse 28 Jesu a re go bjalo wa letlhonolo ke o a kwa go lentswe la modimo me a le lotola vanhu va modimo wa letlhonolo ke a utlwang lentswe la modimo and then a le lotola vana Bibele ha e bolela e re botlhale ba mathomo ke o tshaba modimo e ba ngwana wa o tshaba modimo and o tlhomphe mma ha o le ntate ha o re matsatsi a bophelo a tle a o keletse and ke mo le matlhonolo a tlabang teng because of Bibele e re bontsha mantsi ya re wa letlhonolo ke a utlwang lentswe la modimo a ska le utlwa fela mafelong a le lotole bano taba ya lentswe la modimo ba modimo a eno ba selo sa re re tle re tlo dula mo re tšhovena go ka sona and ha service e fela ka mo re ra a di sale hona go servicing lentswe la modimo tshwantse o tsamaye le lona e be selo se ha wena o tlhokomela lentswe la modimo le lona le ka kwa le tlhokomela and then mafelong wa ba wa letlhonolo because Bibele e re wa letlhonolo mosadi o re wa letlhonolo ke mosadi yo a o beleileng a ba o nyaisa mara morena Jesu a re no wa letlhonolo ke yo a utlwang lentswe la modimo and a ska le utlwa fela Bibele ka Seesimane e re and keep it and ha o boloka lentswe la modimo ngwana modimo le wena le tlo o boloka ha le o botsa le a re tsamaye ka mo lentswe la modimo o a tsamaya ka lentswe la modimo wa le sala morao bana ba modimo ka nnete o tlo bona lentswe la modimo le tlo o boloka lentswe la modimo bana ba modimo ke utlwile ne le opela chorus engwe ke chorus engwe ye monate bana ba modimo di chorus tse re ska no khata fela ka di opela a re nyake ke mantswe a le ka mara di chorus
liri sizomulandela Jesu yonke indawo lapha aya khona bjana ha utlwile lentswe la modimo wena o le sala morao wa le tlhokomela ngwana modimo lentswe la modimo le lona le tla o tlhokomela ha re le bala gape lentswe la modimo keng ya Kutulo chapter 1 verse 3 e sa bolela the same thing yiri wa le tlhono le ke a balang ditaba tse dingwe dileng mo bukeng a ska di bala fela a di ikwe and a ska di kwa fela bana ba modimo mafelong a irene a di lotola ha bana ha o di lotola ngwana modimo lentswe la modimo bana ba modimo ke weapon e tlo o tlhokomela o phala dilo tsotlhe mo bana ba modimo re ka nolwela re be le tsona dilo tsa mo lefasing mara as long as re sna lentswe la modimo a hona go re yang mo teng lentswe la modimo le bolela mantswe a re bana ba modimo heaven and earth can fail but his word will remain the same and le tla dula le na le matla ka o ya o sa feleng bana lentswe la modimo bana ba modimo ke selo se ke tlo khopela ke rile ke scripture sa rena sa mafelo khopela tshwarelo phuto ya modimo a re no bala mo Jacob chapter 1 verse 19 and 25 Jacob chapter 1 verse 19 and 25 kare re bolela ha modimo a o transformile o ba wa le tlhonolo o tla utlwa lentswe la modimo ena o ka se le utlwi fela mafelong o tlo irani o tlo le lotola ha o le lotola le yena modimo ka se le ka lentswe la o tlo o tlhokomela a ke tsore le krele Bruce verse 19 to 25 Jacob 5. yeah Jacob 1 chapter 1 Verse 19 to 25. yeah Sisibe bana bethu re motho a utsitse o kwa a diega o bolela a diega o galefa o bane bogale ja motho a bo dirise tobo ya modimo la kang re ditšhila ka moka le bobe jo bo sa šaletšego mme dintlo le le tlhobilwego mo bolena le le amogele ka boleta e lona le kgonago go phološa meoya ya lena bang badiri ba dintlo e sego batho fela ba ba e foraforetšago gobane ge motho e le mokwi wa dintlo mme a se be modiri wa lona o tshwana le monna e a rego ge a ipona seiponeng a bona sekwatlogo se a tsetlogo ka tsona a re ge a ipone a tloa a lebala ka pela leboko le a lego ka lona fela e a bogelago ruri a bona se se lego molaong o tsekego wa phunologo mme a tiišetša moo eo ga se mokwi e a kwago ke modiri wa modiro ke yena a tlou dira e le wa letlono amen bana ba modimo bibele mo tlo khopela brother ke tro kreile ka semana re pale yona from 19 Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak. bana ba modimo bibele ye re bana ba modimo re kore bana ba modimo re be ba ukwa and mara re kwile bana ba modimo re ska ba o shanela ba halifela wa araba ni bana ba modimo kore ha re ka batho ba speed ba re rena re ya araba ditaba re di kwile niting e tletseng bana ba modimo ro ntsha mantswe a sa tshwanelang mo pele ha bana ba modimo bibele e re ruta re bana ba modimo mo na le marua modimo ha hona milomong ya rena a re rapele gore bana ba modimo a utswe mantswe a mabotse and bibele ho na le mone re bala mo tene ya re botsa ke hona mone re bala mo tene hona ba no brole se mo yire a re buisetse marua ka marua and then mwana modimo isa yena gore a kwile o tsia nako o haraba tsela pele ka yona bro For the wrath of men worketh not the righteousness of God. yeah Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only. bana ba modimo re ka be ba ukwe ba lentswe ba la modimo fela mafelong a re beng bana ba modimo ba o dira lentswe la modimo and brura a bala molai bana ba modimo e bolela mantswe ya re bana ba modimo ha re le utlwile lentswe le re dula mo lona bana ba modimo ke lo re nya ko re le utlwe bana ba modimo re kokobeletse ka mo tlasa bongwana ba modimo because modimo bana ba modimo ke yena ntate wa rena ha a tla ka lona lentswe la modimo wa laya ka lona wa sola that's a bibele yire o bolele ene o laye o sole ka nako ya hona le ya ese nako ya hona and ha itsela pele bibele ya bolela yire ke laya ene bile ke sola ba ke ba rata beno bibele bana ba modimo yire rena re ska be ba utlwe ba lentswe la modimo a re le utlwe ho lokile re le utlwe mara mafelong re be ba dire ba lentswe la modimo
ba modimo lentswe la modimo le tlhoka re le diragale mo rena, and then mafelelo modimo batho ba tle ba mmone mo rena, and then mafelong a modimo batho ba tle ba mmone mo rena bana ba modimo go phethagale mantswe a se fela sela ne re se opela mo sereng nkhanse morena nkhanse dipoeng tsa ka le diketsong gore lefase le tle le bone modimo hona, and then le tle le irene le morate, and then mafelong lefase le motumisa fela ha bana ba modimo re ka ba bana ba modimo ba re dulang lentsweng la modimo ka sona scripture se bana ba modimo ne ke le ka o tlisa mo tabe ya re ke a tswalle ya gore bana ba modimo a re dumeleng lentswe la modimo le tle mo rena ka botlalo, lentswe la modimo a le fitlhile yona la ipereka bolona bana ba modimo mo mothong mara fela a rena re le dumelle. That's why morena Jesu a re ke ye memunyako ke ya kokota, bana ba modimo motho a kokota ka mo ntle hana matla ya o tsena ntle le gore a utlwe voice ya re come in, and motho a na le matla ya re bana ba modimo a tsense motho lo ke wena o tshwantse o bole bjana ha morena Jesu a re ke ye memunyako ya kokota yo a bulang ke tlo tsena ka jale yena ka lalela yena morena Jesu bana ba modimo wa bolela le mo lentsweng la a re ke beile bophelo le leo kgetho ke ya hao yena a ka se o kgethele ena ka se o hapeletse ho tswa mo wena re wena o kgetha eng bjana ha o bula ngwana modimo Kriste a tsena mo wena yena o tlatla ka lentswe la, and then a jele wena, and then a lalele wena, and then lentswe la modimo le tlotla mo wena la ipereka mo wena, and wa se tlhole o be ngwana modimo. Bibele e re ruta re bana ba modimo re se ka no phela re le bana a re beng bana ba modimo ba re hulang, and a re hula re fihle mo bana ba modimo bro le swifa ngata a ishirela bana ba modimo o bolela mantswe a re wa bona le ya ke tsamaya ke sa tshwara Bibele batho ba no bona re mara ka metsamao ya hae ke mokreste, batho ba se ka no bona re ke mokreste ka ke tshwere Bibele no ditaba tse bana ba modimo di tshwantse di tlowe mo di tse di tle mo rena, and then re be mangwalo a philago ka re modimo yena ka bo yena bana ba modimo o dirile mebele ore a tle yena a dule mo rena, and then e be sebiana se se a re fetolo re be sebiana se se kgethwa sa o kgatha modimo, and sebiana sa o kgatha modimo bana ba modimo ntho engwe le engwe e ngwana modimo a irang o ira ka o kgetheya because wa o tlhokomela dilo tsa hae o ya ka lentswe la modimo, and a tseba re lentswe la modimo a le nyake maruwa o khawana le maruwa, lentswe la modimo a le nyake tshele o khawana le ditshele sa yena go dula a thabile kana go tsotsotse. Ke rata o leba bana ba modimo ke re modimo a re tlhonolofatse ka o fela mo phuteng ya modimo, bana ba modimo re phela mo metlheng ya bofelo, lentswe la modimo hona mo la bukeng ya Kutulo chapter 1 verse 3 ke sa boeletsa mantswe a re iri wa Bibele iri wa letlhono le ke a balang ditaba tse dingwe di leng mo bukeng ya Kutulo ya profito ena ska di bala fela a di ikwe, ene hobane nako yona e fedile motlhaka modimo thola a re fa thosa taba a re tshwantse re tsebe nako re phela mo yo re phela mo lentswe la modimo ba le botsa gore nako e fedile wa letlhono le ke a di utlwang ditaba tse a ska di utlwa fela mafelong a di lotole bana ba modimo letlhono le le mo go lotolong ha lentswe la modimo ha o ka ba wa bona taba ya lentswe la modimo e ka tselanyana wa le bolela lentswe la modimo le re botlhalwa mathomo go tshaba modimo o ka thoma isa le ona bja do ngwana wa tshaba modimo wa tlhompha mahao le ntate hao o tlo bona mafelong o tlo bona o tlo itebua le wena gore le ya o ka se ba butsi batswadi ba ba re batswadi ke a lebwa ka nako ela ne le re la ntshwenya mara mafelong o tlo bona le wena re ka nako ela ne ke re ba ntshwenya ka jeno ba mpotseng Bibele e ruta re batswadi a re ruteng bana tila le ya ba hodile ba ke ba ile ba bjano wa tsero why ona bjano re ka se khone ruta bana tila bana ba modimo le ya ba hodile ba ka se ke ba ile ka re lebeletse dilo ka letlhakore la Kriste ba bangwe re lebela ka tlhakore la Kriste ha o ka botsa motho o re se modimo a senyang ba tla botsa re o tshwana wa lefase lona le sedimo wena wa tshwanela o lebela lefase tshwantse o lebela gore Kriste o reng and then mo profita bana ba modimo o thola ha ne ke bala spoken words se mo thola a re botsa re yena a bolela ka mokgo Sathana a tsamaya a lwantshana le lentswe la modimo ka teng gore ha Sathane ba modimo a bolela se Sathane o na le ka tsela e nngwe e bana ba modimo a targetileng lefase le ka tsela e nngwe e makatsang gona bjano o lebelele lefase le le timela ka re brothers and sisters re nyako apara o tshwana le batho ba ko di-moving ane batho ba le ba ko di-moving bana ba modimo ba berekela lefase a ba berekele leodimo gona bjana o ka lebela bana ba modimo bo sisters re nyaka re be ba bapela o tshwana le batho ba ko di-moving batho ba le ba ko di-moving bana ba modimo ba berekela lefase a ba berekele leodimo bjana wena ha o berekela leodimo khawana le dilo tsa lefase o lebele tsa ko leodimo tsa ko leodimo bana ba modimo gore a re apareng Christ and re laole ka yena Christ mebile ya rena e bona hale re ke Christ bana ba modimo ke a leboa ka sona sebaka se ke may God bless you richly ke tlo khopela a re no opela pinanyana e 1 mo bukeng ya difila tsa Sion o ke 307 a ke sa fusi bana ba modimo and then o a tsebang ka tshun a ka re le da pela ke na le niti ya re sister Mataele maybe a ka re le da ha botse mo yona 307 may God bless you richly ke la yiri moti o re o tlholohetseng amen and then ita right ka mafelelong ka tya dithapo ka di buisetsa o MC